ANC ga e boele morago ntweng ya yona kgatlhanong le magato a Magashule a go nyaka gore go fegwa ga gagwe go phumolwe. E ngangile kgorotsheko ka la gore go fegwa ga gagwe o sepetšana le tumelelano yeo e tšerego conferenceng ya ANC ko Nasrec ka 2017 ya gore baetapele bao ba pharilwego ka melato ya bosenyi ba swanetše go itukolola maemong a bona. No organization of any self-respect wants somebody indicted on a serious crime to be its public face. Ka go le lengwe moemedi wa semola wa Magashule Advocate Dalimbofu o eme lentšung la gore ANC e fetotše le go sesefatša tumelelano yeo gore e be letlhakoreng la mokgatlo go fega Magashule. Empa ANC e ganana le seo ka le reng komiti phetiši ya bosetšhaba ga senke e fetole ditumelelano tša Nasrec. The NEC didn't narrow down anything, that it gave full and proper effect, that its guidelines give full and proper effect to the conference resolution. So that the starting premise of Mr. Magashula's attack, that the NEC narrowed down the conference resolution, it's simply not correct. It's not correct on the facts. E bolela gape ga Magashule a tšere karolo go fihlelelweng ga ditumelelano tšeo. Ge go e tla tabeng ya lengwalo leo Magashule a lentšhitšeng go fega moporesidente wa mokgatlo Cyril Ramaphosa, go thwe e be le go itefeletša fela ga lena maatla. I will submit to you that this is a thoroughly dishonest but also thoroughly legally flawed letter. Mpofu o gateletše gore Magashule o be a ena le toka go ya le ka molaotheo go fega Ramaphosa. That letter is valid. That suspension is valid. The man is suspended as we speak. Kgorotsheko e beetše kahlolo ka thoko ka tshepišo ya gore e tla tšea sephetho le go se tsebagatša nakong yeo e sa fetšego pelo.